Jadi tira Ustaz. Kalau lo kan di mau pergi ada undita. Melo kawas lo ke belata Pak Ustaz. Panti tu sadin di pada tutung kalau lo ke di bola. Liwa penti Pak Ustaz. Ya ruwatung ke lo ke belata. Kumapa gitu palen di kani di bola loka. Jena Pak Ustaz. Kani ko nye patah kalau runtuh nih. Napa suruh matu balo walaki Pak Ustaz. Mana kesuran di suruh pula tiga na. De tuwisang Pak Ustaz. Pairo kurire na pala pabadi bola. Napa lo ni lisu to. Asa tatan tepu. Buah suruh aga na rondi sewitai. Wah. Magi ki Pak Ustaz. Aduh, nggak bisa baca. Cendi ya baca nih. Astagfirullah Pak Ustaz. Jangan pala diteri paya bisa mau baca. Baca ngapi. Bacangan apa lendi? Pamaklu kalu taruh. Taja ni pala bacaan ki Pak Ustaz. Pole pada raneta. Ya dia agak tuh sebelah dia baca na. Oh. Engka tu anu remo lolok ke dijempu pak na dena letu otona lok ke di bolata. Ni apa Pak Ustaz? Apa korba baca na? Iya, Pak Irta bang uteruki. Masalah nih ya kepelik pada neko. Ngirang-ngirang sih Pak Ustaz. Pan ketak surah na. Masa nak ya rodo nak namaku. Tapi digagi di kampungnya. Ya toh naro nak kiri surah Pak Ustaz. Pak digagi di kampungnya. Coba deh lo kebani pidaki. Oh iya deh. Jadi masukku ya tiga nih perlu dijempuir nanai. Biasa na Pak Ustaz. Kalau dia neletu atau natawe engki di perempatan 3 lo dijemput. Jadi lo nih dijempu. Iya. Iya kan pelak kira-kira mau terus lo di Indra apa belan rai. Motor warna apa dia Pak Ustaz? Jadi sian ya turun. Motor warna apa le? Mesa. Arun nana Ya Pak Ustaz, ya tuh dah nak Oh kapalik motor ro nana ya rodo na. Oco-oco nih di silonga kapalik lo ke di bolana le. Minring. Wah, maning kilo ski di Silonga Pak Ustaz. Nama lopo nih, napang ketua pejanggota di siri. Janji masalah lopo nanti. Cuma magalo di kita ko si Siloki. Wah, alasat tatomnya tuh. Wah, silongan na cinamo. Andi. Dia udah Pak Ustaz runtuh sama tuh. Oh, jadi udah tama ini. Ya apa yang pakai silongan muka. Dewi sangi Pak Ustaz. Ya bisa bola. Magi si penaloki di Silonga. Asa makan ka? Enggak lo ke Siloki sepadu ki. 3 kilo Pak Ustaz. Nggak. Jadi kan ada baju, tapi jadi kasar tuh. Kamu terus Dendri, nasa nih, palapak tuh. Tas selekan dicari kan ada baju. Iya, tak selamat tuh Pak Ustaz. Tapi dia tuh apa ketul ada? Iya kasih malam memetu jantuku. Dia metu hai di, lebay metoki. Gua deh apa terus sih? Oh ya anda lah lebih. Ada nih tunggu. Ya narobola anak masa Pak Ustaz. Iya nak kapan? Sepele. Tuh pak, amat kabur gila. Dulu nih Pak Ide dan teman kedah. Kata-kata nih. Nih, ide apa ide tu dan dulu ada. Masalah nah kalau i masa sama makudrai, magati mas. Apa? Jenah Pak Ustaz siapa? Assalamualaikum, Masa. Assalamualaikum, Masa. Tanda biar. Tandakin we. Assalamualaikum, Masa. Wah, sama tak ada biro. Tiba-tiba dia di bola. Wah, saya ketelu tu bulu kandi. Ada tempat tu. Selong apa Ustaz? Joron di. Ke masuk tak? Napa sifat dah kita keko Selong apa Ustaz deng, pana pasegat ki.
Oh, uci itu apa Ustaz? Papa sepasal ada tahu apalagi tori pujiku. Tak salah paham di ingat ramati patulu ku soni. Anu bandi. Lo to kami lu tulu. Lo kami ndra motor. Kok motor tadi. Tapi dia mungkin digagak Pak Kar. Lo indra cinampu. Oh ya siapa tulu tak ada tuturang. Ada motor dipakai. Selalu untuk bis say. Pakai nih. Bandi, terima kasih. Lo meto kami ndra. Mampak muas purun bisa ya, agak purun bisa goncina. Nah ya. Hei Ranggo, oi, apa kau masih purun bisa ya? Aku wadi di tiloka di pabelu lama ce, tak basi lama cuma coko lama ce di motor. Oh, tak kalau pakai aja Pak Ustaz. Pak si wasa pu bisa. Tanya tuh kepajangan dari gandeng, pakai nih. Iya mah tuh bisa ki Pak. Belum teh. Dia macamnya janda lo gandeng, tapi anu reku cewek. Hah, cewek? Wah, memang kalau sila ada lo kemal nak mukit malolo Hah, jangan pusing. Aw, masa ini iurannya cece. Tanrannya bu ayah. Wah, kepelek buah aja mat putanang. Tapi dia itu nak kemana di? Ruan nih, kemeturan apa keturun? Cukup bahasa nih ya nulah dia itu akar. Itu sudah detik di Pak Ustaz. Ngapa kundi? Kan purto si kana tulu jadi ya was lo kejempu ka Cina Pak. Selade sih matu kasih lo masak sumpah aja ke pergi teh. Pak Ustaz. Po jadi kalau kejempui, ya apa Pak Ulemo? Arena apa goncina? Ya apa lo kejempui? Goncina? Ala nih ganti goncina deng. Goncing? Oh si di jari Pak Ustaz. Jadi mah kata Pak Ustaz, pakai nih ganti kasih pai di loki lisu. Oh iya. Cek. Magani ya. Agan di pas Tuduh nih baik Pak Ustaz. Dia nih jama mah aku pakai goncing, si di jari mah aku kowe. Tuduh nih bawang. Ya. Mak. Kamu soalnya boleh cari pagi. Magana. Biasa lah. Pakai nih dong. Mereka tengah di balik eko. Belum marugaray. Ayolah, sudah dituduh nah. Tuduh nih, ulip sedih teman tuh tuduh nih bawang. Wah, mati. Aw Pak Ustaz, mamu ale kak. Wah, dia nama gagah. Pesenin awal lagi. Taman tak jual boleh. Wah, dah ulai. Lo kena cerita tu kenapa dek? Pasti tuh sama cerita, dicerita toy. Tega ni rodo, dah bawa sini hei. Hei, tak pesadin. Cau nasi di mata aja. Letu moga surero dan dia mana kedai pergi letu makok kowe. Cau nasi di mata aja. Dah bawa si Tony, dia ni kaya menyempur dah ya ye deh. Ini dia semusda dah. Musda, ipa. Wah, itu kapan akhirnya aku apa? Iya, ya betul tuh nak. Pa. Mawe, di lo jempu kak. Iya, nak awak selalu jemput. Pa iya nak kiringa sura tomatota. Hendak apa nak? Sinan potengang kak. Atau lah atau play jempu kak. Dapat sih kan nembom terus nak. Anu nak motor Windren. Hendak kati nak. Pa lobo sih. Mau sininya. Ya roh apa berkah ya.
Kasi wala ano apa ko eh. Tak sapi na. Oh, ikaw lo kumbo sapi. Anak negara cumar. Igar sapi bela. Gallo pedite tulu na di rendre-rendring. Ha? Kalau tuh, kumbo sapi na tao eh. Papi pute. Ya roh. Macam-macam ada bagi sapiku. Apa pesan? Hei, Kuat tak bolo. ikaw mana ko tu? Iya Pak Desa. Oh sepita. Weh, kalau mau sepita Pak Desa. Acam tu iko ko tu. Pangkas itu lo mu cading. Hei, misa mo. Yan niya sapi beka pan matampu. Di pagagame na. Tanya tu iko palakuna. Hah, padahal Pak Desa. Ni sapi ya toka. Memang sapi. Ne iga na misa yung taplo ko marangang. Hah, jemu ke Pak Desa. Lepak kakonye de magalowi ti sepita. Apa ko memang betul. Pamulana. Pak kakak coba deh kak gagal. Hei, tampu si sapiku ya. Ipades kong kalau napau, jam mepaha. Maka lo kakan ye pades na sapi, hei, sapi. Namo, Pak Yenye de sapiku, beka par matampu de pegaga dan tuwita sepile kumada weki. Iko tomi basi itu semada weki. Urasa los ko kanai. Ya temukan nai beka lima nih ro. Jadi itu kelar ku cicengi ya. Jadi megala ada bicara tak Pak Desa. Pak ya kumita kak mau rokoknya de, tanya tu sapi tahu kan na, tapi idi kan na. Aga. Pasa di dendri ko ang kaling siapa-siapa ada culo ko pakana. Iri sapi de siye, pasti sapa me tu babali. Dewe embe bicaramu. Pak pur sepi ku mukana, tapi ya tu silo mukana. Wah, makan cami ko. Patakala ko pakana di meluk pajang. Namu punang sa pilot mukana bela. Soro ni jolo Pak Desa. Tanya wiagana, padahal sepi tak silo di kana. Na cenalo ka Pak Desa, mihiga konre tak ada 150. To di seki ko. Kamu tak sepi ku lo mukana. Pak di negadimu. Kamu lo makan gratis, acam ti mau bicara. Cek. Dulu ni betul-betul Pak Desa di. Ono ni ketui, aku konre. Kono Pak jangan satu kan aku mau rokok. Ini sepi mau kan aku tu. Cari itu kau tu.